бинандагони азиз салом, айни ҳол мо дар деҳаи хистеварзи ноҳияи Боҷон Ғафуров қарор дорем ва бояд бигӯям ки қаҳрамони навбатии пайроҳа шахсияте ҳаст ки дар ана ҳамин деҳа ба дунё омадааст. қаҳрамони навбатии мо Усмонҷон Ғафуров таърихшиноси машҳури тоҷик ҳастанд ки рӯзгори кӯдакиашон дар ана ҳамин макон, дар ана ҳамин кӯчаҳо сипарӣ шудааст. дар назди ҳавлии бобои профессор Нӯмонҷон Ғафорӣ ки айни ҳол дар рухсатии меҳнатӣ буду ба зиёрати падар омада буд, моро интизорӣ мекашид. чун мо ба ҳавлии бобояшон ворид гардидем, ӯ моро то назди падар рафтан аввалан ба таърихи ин хонаву дар ошно кард. дӯст доштани ватан аз эҳтироми зотгоҳу манзили хонаводагӣ оғоз меёбад. барои ҳамин ин манзил ҳам барои ман хеле ҳам азизу мукаррам аст, чунки дар ин ҷо ин хонаи бобои мо ҳаст. яке аз муаллимони аввалини даврони шӯравӣ, муаллимони аввалин, муаллимони сурх мегуфтанд, Абдуғаффор Ҳасанов ва ин кӯчие ки ҳозир омадатон тавассути кӯчи ба номи Абдуғаффор Ҳасанов ба номи ҳамин бобоям ҳаст. ман дар ҳамин манзил падарам ҳам дар ҳамин ҷо тавлид ёфта, дар ҳамин ҷо ба камол ёфтанд. давраи бачагишон, кӯдакишон дар ҳамин ҷо гузаштааст. ҳама мо дар ҳамин ҷо. барои ҳамин ин манзили бобои мо барои ҳамаи мо азиз аст. айни ҳол падарам Усмонҷон Ғафуров омӯзгор олим дар нафақа буда. ҳоло одатан ҳамин фасли тобистону баҳор дар ҳамин ҷо мегузаронанд. вақте ки тира моҳ шуд ба манзили хуҷандӣ, шаҳри хуҷанд меравад. ҳоло ҳамин ҷо ҳастам. марамат Фирӯзҷон азиз, марамат. ассалому алайкум. марамат. чун вориди хона шудему аз устоди таърих Усмонҷон Ғафуров ҳолпурсӣ кардем. аввалан ӯ аз Душанбе пурсон шуду пас аз пайроҳаи тайкардаи худ қисса кард. китобҳо барои мо муқаддас, китоб барои мо як дар китоби калон шуди. падарам раҳмати яке аз донандаҳои беҳтарини арабии дараҷаи баланд медонистанд. ин даргоҳи мо инҷо ҷои муқаддас, ҷое ки бобо калонам ҳамаи мо дар ҳамин ҷо калон шудем ва инҷо барои мо сони хуҷанд тарафи Фарғона ягона як кӯча буд. ҳамин кӯчи асосӣ, ҳамин кӯчи ки ҳамёнҷои деҳаи мо мегузашт, кӯчи Қӯрқан мегуфтанд. ин барои ин ки Қӯрқан ин тарафаш хонагири Қӯрқан чӣ буд, ҳама кӯчи Қӯрқан мегуфтанд. ҳамин кӯчи Қӯрқан ки машҳур ва хеле дар инҷо бисёр бузургои аҳли савод меомаданд. хусусан бобоям Ҳасан Саркор яке аз дастархондорои машҳур буданд. ҳама қабул мекарданд. ва он кисам яке аз роҳбарҳои маҳаллии хуҷанд буданд. хистевар ҳамин даргоҳи мо бисёр аҳли ҳунар, аҳли касбҳои гуногун меомаданд. суҳбатҳои хеле таърихӣ мешуд. бисёришон ман ҳам иштирок мекардам, хизмат мекардем. меҳмон биёрдаму хизмат мекардем. инҷо Ғафуров бобоҷон яке аз шахсиятҳои ифтихори миллати мо ҳамин ҷо меҳмон шуданд чанд бор ва ҳар боре ки оянд
همین خانه پدر برای مقدس بود. پدر که شاگردشان بودم، اون خیلی حرمت میکردم پدرم. خیلی خوشی منم با جان غفور چند بار کبینتشان بودم، قبولشان بودم. خیلی غفور فرسان، غفور که از شخصیت‌های معروفی خلق تاجیک افتخاری ما، زبان درازی ما، بنابراین دامر غفور که هر یکی ما فخر میکنیم و دوست می‌داریم و حرمت میکنیم. من خوشبخت آدم که یکی از معلم‌های رقمی یکی همین دیری ما خوشی ما بودم. این خیلی معلمی که استعدادی بلندی معلمی که داشتم. من همونا تعلیم گرفتم. 4 سال صنف ابتدایی همونا درس دادم. در همین جا تحصیل کردیم. خیلی این دیه بسیار معلمای خیلی پرقدرت، لیکن همون خوشی بود شریفه از معلم‌های بهترین دیه ما بودن. هم اصولی تعلیمشان این یگانه بود. این یک استعداد بلندی تعلیم ابتدایی و اون کس به برسیدگی نبود. خوشی بود شریفه. همین فنهای گونه‌تری، تاریخ، ادبیات، خیلی همین فنهایی که به من متمتیک اینها محسوس بودم که براسه. خیلی همین اصلا تاریخ، ادبیات، همین فنهایی که به من خیلی پرقوت بودم و برای من هم یک محبتی صمیمی اولادی داشتم. خیلی اکنون دوره محمد همین دیگه گذشت. البته تاریخ همین که پدرم تاریخی بودم. تحصیل پدر کلام چون همین خودم هم همین تاریخ رو دوست داشتم. یک محبتی صمیمی داشتم. یا برای معرخی چی اساسی همین معرخ بودیم. همین کسبی بلند معرخی من. همین بر تاثیر برادرم عبدالله جان غفور در سینشناسایی پرقوتی توجیه بودن و اون کس خونه اون کس خیلی همین دانشگاه ما تمام کردیم. من هم وجودم راست بودم یونیورسیتی دولتی تاریخ فاکولته تاریخ. همین معلم‌های خیلی پرقدرت بودن. همون معلم‌های سرنیمسکی، خیتون، دویدی فیلمی و خیلی معلم نبی و این معلم‌هایی که من منصور با خانوف و معلمی خیلی عزیزی من منصور با خانوف و من خوشبخت بودم که این معلم‌های خیلی پرقوتی تاجیکستان تعلیم گرفتم. همین که ما در دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لیزین خوندیم و همونجور معلم شدم چند سال. معلم‌های من به 10 سالگی همشون معلم‌های خیلی صاحب عنوان‌های بلندی علمی همه خیلی. همین من از دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لیزین تعلیم گرفتم و تو هم شاگردی همین دانشگاه شدم. شما استاد بعد از دانشگاه همونجا به حیث معلم موندید. خواهش خودتون بود که دانشگاه طلب کنید؟ دانشگاه تقسیم کردیم. عثمان جان غفور همین دانشگاه بود. همچون معلم تاریخ کافی تاریخی سه بود. همونجا درس موندم. همین که ما اصلا در دانشگاه بر من مسکوی بدین دیگه میرسیم چیزی. خیلی خوشبختی از دانشگاه‌های خیلی
مشهور مملکت من تعلیم گرفتم. همین بابا خانه منصور خان بابا خانه بسیار برای من مقام کلام برده بود. اون کس بسیار معلم همین خیلی تعلیم میدادن که عجایب یک بیتادهای خاصی خودشان بود و منصور بابا برای من استادی زبردست میشد. اون کس از شهری کنه بودم و بعد وقت می آمدم همراه من میگوشنی و تونی دعوت میدیم. من همه کورسی تمام کردم کارهای علمی دست دادم. خیلی من زیاده از 200 مقاله های علمی چاپ کردم و من میفهمیدم که از استادان زبردست خود من آوری چند تاشون آمد کردم. من تعلیم گرفتم و برای من هر یک آنها دیگر بودم. موضوع سالی نامزدی من تاریخ مطبوعات. استاد از زمان کورس شما دیگر تاریخ شناسای مشهور برآمدند؟ من یک تاشون بابای قربان و مسکو بود و بر وقت وفات کرد. خیلی شاگرد و دیگه بلا میدونست تاریخی. بعد نماز بسر خاتم بسر بود برای تمام کردن خاتم خیلی صاحب کتاب و کتابهای خیلی بسیار نوشته است. همین نامزدهای من از همکورسایی که دانشمندی من بود و من اون موقع میفهمیدم. استاد نخستین مراتبه با بوجان غفورов کی آشنا شدید؟ بوجان غفورov که من سال 67 همین دانشگاه اومدم، دانشگاه ما همین خیلی من در خودم آمدم خیلی صرافی اکم برادرم شاگرد همون کس بوجان غفور من گفتم که کامو من بسیاری استاد گفتم شرم داشتم. همسانی گفتم برگر من حتما میده. همین که بسیار غفورov برای من یک استادی همچون استادی پدر برای من ایدئال بودم و من من بعد 5 بار قبولشان دارم. یک بار دارم که حروفات عربی خواستم من باید فایدت نیست. من گفتم که من عربی و نحو رو خیلی درست خواندم خیلی چون این حروفاتی که یک فایده از کتابشون نوشتن که خیلی برای من مقدس بود. خیلی شخص ها افتخاری ملت ما، افتخاری خلق تاجیک خیلی. استاد چند سال در دوشنبه بوده؟ من همین سالی 63 رفتم، 62 دوشنبه بودم، 62 بود. من مکتوب میانه 62 تام کنم. همه رفتیم که دوشنبه خیلی دوشنبه برای ما شهری مقدس. استاد به خوجان با سبب‌های اولیوی برگشتید؟ پدرم که یکون 30 سالشون تماشا بود. بعد اومدم که خدمت پدر کنیم و در دانشگاهی اینسپیروی لینا بود دست گرفتم و همه جا تعلیم. بعد باز دوشنبه رفتیم. محمد آصیبی در روزاده درباره خیلی دیگر بزرگوی ملت اثرها نوشتم. توسون روزیبوی درخت دوستی خیلی توسون روزیبوی حقیقتا بزرگ بودن. روزیبوی هستن اون کس افتخار ملت ما.
تاریخ یک فنی است که باید همه طرف آموزد و اصول کند. تاریخ ورزشی محبتی خانی دانی آموزید شما باید نمیدید و به یک محبت در کن. همین راه دولت ما امام رحمان علیه السلام بود. این افتخار گفتن در کن. مقام خیلی بلند و خودشون محبتی تاریخی نیاگاه نگاه میکردن و من از امام رحمان بارها همسایه باشدیم خبرشون بودیم میفهمیدم که تاریخی وطنشون خیلی دوست داشتن و همین سپورت کرده همین اثرهایی که من آورده اینجا گفتیم چه محبت آموزد. من محبت که علم تاریخ رو بیاوردم و من شکر میکنم که همین داده توانستم همین تاریخی وطن من همه طرف آموختم و من همچون معرفی اصیلی خلقی خود خود رو میتوانم. این محبت نباشد، این محبت یک صمیمیت محبت که یک رو آورده. عثمان جان غفاروف سالهای 1975-1977 در دانشگاه دولتی تاجیکستان اول سرمعلم و بعد دسنت کافدرای تاریخ SSR شده کار میکند. از ماه اکتبر سال 1977 فعالیت کاری خود را در دانشکده دولتی آموزگاری لیناباد ادامه میدهد. وی نخست همچون دسنت کافدرای تاریخ SSR، سپس سالهای 1993-2001 مدیر کافدرای تاریخ خلق تاجیک، سالهای 2001-2002 دکان فاکولته تاریخ و از سال 2002 تا سال 2005 مدیر کافدرای تاریخ خلق تاجیک شده کار کرده است. سال 1997 با عثمان جان غفاروف با قرار شورای علمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفاروف برای آفریدن اثرهای سرشمار علمی و فعالیت پرثمر آموزگاری عنوان پروفسور کافدرای تاریخ خلق تاجیک داده می شود. او همزمان سال 1981 در انویسیت دولتی کالینین تیوری امروزه و سال 1990 در انویسیت دولتی تاشکند در کورس‌های 5 ماهه بلند برداشتن اختصاصی معلمان مکتب‌های عالی تأثیر کرده است. در عرفیت میگن در مقاله تاجیکی هم هست که میراث پدر خواهی کسب پدر آموز و ما هم همین خیلی شد که بابای ما وقتشانده معلم تاریخ بودن. یکی از استادان مورخ زبردست تاجیک باباجان غفور حساب می‌برد. اینا سالهای 1922 1924 در همین دهه قسطکوس در همون مکتبی که بابایم مدیر مکتب بودن، اون وقت دیرکتور نمی‌گفتن مدیر بودن، همگی 2-3 نفر معلم بود. بابایم حق استادی داشتن و خودشون شاگرد استاد صدرالدین عینی هم بودن. بابام فقط دوره عمری دراز دیدن. ما دانشجو بودیم وقتی که وفات کردن. ما نقل می‌کردن که چگونه در دارالمعلمین شهر سمرقند سال 1920 کورس 6 ماهه معلم تیار کنی وقتی که گذاشتن بابایم عبدالغفار حسنов در همونجا یک چند درس یعنی 3-4 درسی استاد صدرالدین عینی وقتی درس داده بودن در همون سمرقند. اون وقت اونجا زندگی می‌کردم. برای همین برای ما افتخار. و بعد من پدرم با همون راهی پدرشون رفتن کسب آموزگاری کسب معرخی را گرفتن و ما هم همین کسب را گرفتیم. و بعد یک چیز را گویم که هم کسب پدر را گرفتیم و همون کاری علمی که ما گرفتیم وابسته به همین وی خانواده ما هست. در وقتش بابایم عبدالغفار حسنов سالهای 1910 1914 در مکتب اصول جدیدی تورباخان احراری که اون وقت سید باباخان احراری درس میدادن تحصیل گرفتن و همون این مکتب اصول جدید خیلی مشهور بود. در همین دهه سیور 2 مکتب بود. یک مکتب روسکه توزیمن شکولی که سید باباخان احراری و همچنین آخوند بابا ثابت زاده تأسیس داده بودند. در همون اولین مکتب‌هایی که در همین دهه تأسیس یافته بود در مضافات خوجند. و از همون وقتی که از اون کس به بابایم
як маҷалаи пурра, яъне ҳамун маҷалаи оина ки дар ибтидои асри 20 дар Самарқанд чоп мешуду, муҳаррираш Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ буд. пеш аз вафоташон устодашон ба бобоям ҳадя мекунанд. Баъд аз бобоям ба падарам, аз падарам ба ман ва чанд китобҳои ҳамон Саид Аҳмадхоҷии Сидиқӣ, Аҷзи, Фитрат, дигар Беҳбудӣ, чанд асарҳое ки аз ҳамон осори ҷадидон то ба имрӯз омада расидааст, тавассути ҳамин бобоям дастрасӣ мо шуд ва мо дар ҳатто рисолаи номзадию докторӣ ҳам истифода бурдем. яъне ҳамин хонаводаи мо дар такомули шахси камина ҳам яъне то ба доктори илми таърих шудани мо як саҳми худро гузошта буданд. мо устод Усмонҷон Ғафуровро ҳамчун шахсияти, ҳамчун як муаррихи варзида ва ҳамчун ходими намоёни сиёсӣ мешиносем, чунки он кас узви маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон буданд ва дар ҳаёти сиёсии ҷумҳурӣ низ нақши худро гузоштанд. вақте ки мо дар бораи устод Усмонҷон Ғафуров сухан мекунем, пеш аз ҳама бояд гуфт ки устод на танҳо муаррих, балки мубаллиғи таъриху фарҳанги миллат мебошанд ва асарҳои зиёде ки дар тӯли ҳаёти эҷодиёти худш офариданд, бештар ба таърихи замони шӯравӣ ва давраи истиқлолияти Тоҷикистон бахшида шудааст ва мо устодро пеш аз ҳама ҳамчун биографи шахсиятҳои машҳури ҷумҳурӣ мешиносем, чунки асарҳои зиёде ки устод дар бораи устод аллома Бобоҷон Ғафуров, дар бораи роҳбарони аввали Тоҷикистон Турсун Улҷабоев, Назаршод Додхудоев ва дигарон эҷод кардаанд, як ҳаёти таърихи давраи муайяни замони шӯравиро ифшо мекунад. инчунин устод Усмонҷон Ғафуров дар бораи шахсиятҳои фарҳангӣ низ асарҳои зиёд эҷод карданд, аз ҷумла асарҳои он кас дар бораи устод Сотим Улузода, дар бораи устод Лоиқ, дар бораи шоирии шинохта Фарзона дар байни мардум маҳбубият пайдо карданд. усмонҷон ғафуров солҳои 2002-2005 узви маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2000-2005 вакили маҷлиси вакилони вилояти Суғд интихоб шуда буд. солҳои 2005-2010 вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. солҳои 2010-2011 референти калонти ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ. аз соли 2011 то ба имрӯз профессори кафедраи таърихи ватании донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мебошад. устод дар бораи таҳқиқи таърихи замони шӯравӣ низ саҳми босазо доранд, бахусус асарҳои он кас ахтарони беғуруб, китобашон дар бораи қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ Ҳодӣ Кенҷаев ва дигар мавзӯъҳо бахшида шуда як давраи муайяни ҳаёти замони шӯравии Тоҷикистонро дар бар гирифтанд. инчунин асарҳое ки устод офариданд, хусусан дар бораи иҷлоси 16-ами тақдирсози 16-ами Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд гузашт ва дар бораи дигар дастовардҳое ки дар замони истиқлолият Тоҷикистон ба даст овард, асару мақолаҳои зиёде эҷод карданд ки дар байни халқ маҳбубият пайдо кардааст. ва умуман мо гуфта метавонем ки устод Усмонҷон Ғафуров дар таърихнигории муосири Тоҷикистон як нақши муайян доранд ва асарҳои он кас таърихнигории таърихи замони шӯравӣ ва давраи истиқлолияти моро хеле бою ғанӣ гардонидааст. ҳастии мубораки амаки бузургвори мо Усмонҷон Ғафуров барои аҳли хонадони мо мояи ифтихормандӣ ва сарбаландист. мо ифтихор мекунем ки чунин амаки бузургвор дорем, муаррихи забардаст ва муаллими шинохтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар рушду нумӯи чӣ илми таърихнигорӣ ва чӣ маорифи Тоҷикистон саҳми носутурданӣ гузоштаанд. сермутолиагӣ ва дониши фарохи амаки моро дар назар гирифта аҳли илму адаб эшонро ҳамчун қомуси зинда мехонанд ва хислатҳои нотакрори амаки бузургвори мо бешумор аст ва маҳз
худогоҳӣ, худшиносӣ, ватандорӣ ва қосиди шодӣ будани амаки моро дар назар гирифта, шоираи халқии Тоҷикистон Фарзона ғазале эҷод карданд, бахшиданд ба амаки бузургвори мо, ки он оғоз мешавад бо сатрҳои: зи ҳарфи субҳ-ҷавлонат шунидам пайки бедорӣ, биомӯзам ватандорӣ аз Усмонҷони Ғаффорӣ. мо умед дорем ки давлаташон поянда бошад ва умри дароз насибашон бод. албатта мо фахр мекунем ки дар ҳамин хонавода тарбият ёфтем, ифтихор мекунем, ҳамихе падари номвар дорем. аз ҳама муҳимаш моро ба ҳамон роҳи рост ҳидоят кардаам, аз ҳама муҳимаш моро китобдӯст кардаам ва аз ҳама муҳимаш моро фақат талқин мекунанд ки барои миллат, барои ватан хизмат кунем. яъне барои мо, барои аҳли хонаводаи мо, яъне обрӯ эътибори яъне ҷомеа, яъне манфиати ҷомеа хеле болост. ин дар тамоми масалан ҳам фаъолияти бобом дида мешуд, дар падарам ҳам, ва мо ҳама кӯшиш мекунем ки аз онҳо ибрат гирифта бари ватану халқу миллата мо хизмат намоем. усмонҷон ғаффоров аз олимони сермаҳсули ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, доир ба таърихи фарҳанги халқи тоҷик, фарзандони арзандаи миллат, асарҳову мақолаҳои сершумор офаридааст. мавсуф дар давраи фаъолияти илми педагогӣ ва адаби ҷамъиятии худ зиёда аз 60 китоб, беш аз 160 мақолаи илми таҳқиқотӣ ва адабӣ дар маҷмӯаҳои илмӣ ва маҷаллаҳо, зиёда аз 700 мақолаи илми оммавӣ дар матбуоти даврӣ ба таб расонидааст. усмонҷон ғаффоров дар зиёда аз 230 конференсияҳои сатҳи байналхалқӣ, ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ бо маърузаву гузоришҳои илмӣ баромад кардааст. ӯ аз он тақдире ки насибаш гаштааст шукргузорӣ мекунад, ки тавониста кори бузургонро идома бидиҳад ва барои шинохти халқияти хеш кореро ба сомон расонад.